Munene wa kiama kia Bas Meru Alhaji Mwendiane amenerete mubango jwa thirikari nene jwa gutumira mutambo jwa e-procurement akiuga nizo guterithiria mbeca cia witi na mbere akiaria na njira ya mwanya na Wero TV. Alhaji uria nowe mwerekeria wa ithurano kiamene kia Bas ariuga nkucanio gatigati ka thirikari na cia county na thirikari nene niretete gutererwa kuu kinya nyuma ya koti kujurungika mwanka Disemba na kuwa kinyariti ngugi kaunti bataewa mauritani. Mutuikare ni agutwa chionkuruki. Mutambo jwa e-procurement no jwethete na mbere kurejitha thirikari cia matura thina kinya kethane jwa rungi ikirwe ni koti. Iu ni migambo ya Alhaji Mwendi uria ni mwerekeri wa kithurano kiri kiama kia Mbasi akiuga ti Meru akende kinya kaunti ingi araugite guti mbeca cia mirandi ya witi na mbere cithirite ikirekerwa na gitumi kionthe ni mutambo jou. Koti ni amwire basuspend e-procurement mwanka December na counties revert to status quo kana mantu jaraja tuire system ile itura go procure previously. Kingi Alhaji na ugite thirikari cia matura no iremo gutumira kigena keja kurekerwa mutambone jo kinya kethira bari na bisaba bega bari na kathari baada thirite akiuga bati na mauritani ja mega jegeni na mutambo jo. Therefore counties no hire moe kwa absorb mbeca cia maendeleo na antu bariku bakomba kurita ngugi ende turemwe kurita ngugi no tutute komba go procure architects by procurement in Nairobi bakarithi na bomba kwethira gitumi kiao gya kureta mutambo jo procurement kana system ya procurement igo chokia mbeca cia counties cionthe Nairobi. Bunge ni mutongire rombete thirikari nene mutambo jojo kethira jwe jukumerwa kire thirikari cia matura ikarazimishwa kire county na ndoria architect by procurement bambebeje groundine bathikire ataramu barabara naja kana barabejete gutumira e-procurement makauntine baja thikeria baigo challenges muthiene kire aregani ba thirikari ya Meru ntumo ya rajine je kirebo bakeja kugwatira ati uti development igweta mbere ende batethra bakeraga wananchi thina te thirikari ya county thina national government nare e-procurement ye kwa imposed report rande to shawero reakwari eto ni mutuge kare.